Abtina odi kan neman kesekeluarga kak ditu kiai. Odi nengi compok telok kali telok. Telok kali telok. Pada eren idelem, pada edungan idelem, pabajengan idelem. Nguti bayang aki kiai manten selekon na abtina. Niat coba apa jong mak de enjer ya. Panyabis abtina gak dinto nyona amalan mak le andi Roma selek den paden lek den tidin kita tangke. Tro Roma selek abtina punten tak terus fokus kiai punten cokopkeun lek cokopkeun normal odi keun kak dim bisa nangireng pola beuda malamalan can kiai nah beuda godekan aja deh jong. Ay. Mun kira beuda ieu mah pokok toroca kakko ba. Eki ke. Pangibai banyak pak dua. Ya banyak. Kayak boleh ya. Boh, mak banyak. Iya jadi kodekan aja deh. Nah, tembian mau nak ke Roma, cek kalau pai banyak kene kah. Keba, nggak keba pak, depak ke jompo, beri bakto seminggu bener boleh dan nak, ya, depak ke jompo, puru enga, ya Allah, engkau mak tanya, ya, Arya pahisabai di mah banyak ya, mak indra ganteng kok si endi jadi yang jeding tak dibelekan, Arya pasti sabai di, mau pahaba dari luar, mau buruh, akhirnya sebenarnya dalam sebanyak pak. Eka bolong tedung oleh seminggu beli boleh ke kiai berema jong tada lamat ada mak keng nambah enger jompok gula masalah tak pirak manusia sih beda dalam banyak kayak sebagai dalam ay biasanya banyak rilekas jong cet koteka sebaling ampuh mon banyak ampun guys tak langkong mik pula bedut koteka silai iya beda iya ambi kayak begare aduh mangken mak banyak pipon letak nemu kenengan napa boleh embi jangan deh jong tak tegar seminggu je telu hari insyaallah lekas deh bah ongguan lah telu hari ongku dia ben le telu hari beli boleh dan jabah ya aduh tak langkong ge mik bede sakin lah embi can bentro ke Roma silek eki mak lagi berjalan ke besembi pak pa bolong ben banyak oleh telu hari abeli ke kiai berema jong para ajar gelajar jompok gula ge makin panika wa imma banyak si tukang mainger wa imma embi bau nasaran paran mak ampon sal kau dina gaula makin panika mak kote kebek tak pati ancar din sampean panika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sateja para alim, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan madrasah, para pimpinan masjid, pimpinan musalla, guru-guru ngaji, seabtina, satejana abtina sangat amal jaki. Otamaipun Kiai Amiruddin senyepoe musalla Nurul Ihsan Ihsan ni kaungkuna tulisannya ada akan ada tasalar ya mun beda akan jadi bacaan ihsan pada ben Ahmad Junaidi Ahmad orang ngakui ha beni kha monitoles kaha bacana Ahmad maknana jauh pak lain Ahmad maknana terpuji bagus keng mon Ahmad ngakui kha maknana mateh
iki kal jamri yudha'u fir ramadi fayakhumudu pada ben mardeh sabe ka Abu Tomang fayakhumudu mate keru niate bagus keng tolesna salah pun tentak kelero niate bagus keng kadang penulisannya salah beda boleh khairun nisa etoles CH jadi bacaan khairun nisa khairun nisa paling bagus seorang bini keng mon khairun nisa bebini segimeng banyaklah karo sekelero tikati penekah mon kelero na tak taker dadi sal-salah tak taker dadi arosa kebunten tak masalah kadang sebanyak neng isolat karo bang sebanyak neng isolat panik alhamdulillahi rabbil alamin ain rabbil alamin maknana pangeran si angratoni sing nguasani alam kadang lopot mana alhamdulillahi rabbil alamin ngangkui hamzah bani ain aro makna namun alamin pangeran ring-geringen alamun alimun maknana sake gil kok Madura kok Arab ya pada lopot wah moncat lopot lo kan kula sering mator eman kaman nengi Arab lopot horof salah Madura lopot horof salah pagunkan sal lopot harkat nengi Arab salah nengi Madura salah aku contoh nih embak nih kan umur 15 dubolo segemi patot mbak oba ka embu kan oba ka dhamma nih kabera oba ka umur sebitek petong polo ka mate embu bera oba segoni oba pakai seropa embi ikan ngoba harkat bera apa teti benih keng kiai ya mak buru demo sati yare kiai cek gereng benih urusan gereng ngenten moncat lopot usaha kebele je lopot pak la upama bakun keng muni ganten ta lopot noles bera ta lopot noles mon keneka sise banyak pak kula sering matur eman kaman iyyaka ni kase bahas ban Ibnu Katsir ning tafsir ning tafsir Qur'anil Azim ni ka ulama tafsir saya bahas pak iyyaka na'budu dek kaajunan Guste abdina nyembah wa iyyaka benda kaajunan abdina nasta'in nyon tolong keng pah tasdite buang ben sambian beni iyyaka keng baca poloros iyyaka kurwa maknana nyembah kasonara areh beni jan hodri beni ka pak cepon Imam Ibnu Katsir ya urusati yari hukum anyar ni ke hukum kon pon hukum kon lamba ni ka pon keng mon sambian ki buru ta gepok samangken beni ke bentikati beni keng pah ngaleleng de emak andi beri molah kelu bona ani ka hukum kon pak ning safina ne beni ning hukum let nyelet enten hukum tangan tang ni ka ning safina bed tak ko tu takar kabidaya safina tasdidatul fatihati tining banyak tasdid Fatihah bahas pa ni topoto kaula benajunan sipon ngaji kalangker tak kira burung belai tak kebeter gula ngerti pon ka safina ya ri silangut songot pani kasi gula si mang-mang mana iya tak songot dia si ajeng berapa nyon semua orang si songot panik ini kanten gula matot iya kah cuh
Pirak lopot tasdid sekoni masa pas lopot panika wae. Madura make lopot tasdid pakun salah Pak. Salah ajen wa pira. Salah ning Madura. Kuleman kaman motor. Besa alo sagigi panika se bener. Bebeje aje panika egeret. Egeret Pak. Banyak kanjan nikah. Demma benepan mata de jong tar ke masake nom anu apa ke masake mungka beje maksudnya mungka gigi wa apa saa alos keng salah mungka beje kan perak keliru ajen negara Pak bede beje ternyata nebiseh bede beje kerua bektoh beja apa mangga dalam labet kena laku nomor duhur wa nyaman beja mon ebalanceng beja kompoi beda boleh beja kini ka abuntok Pak abuntok mana mila nagan abdi namator kaula bana ajunan penekah ngireng manter-manter ari tak mukaddimah belekan langsung masuk ke beja-beja apa ya cerengkeng seni ka Pak nyon seborah mun keng perak nerangaki pengajian tikati penekah tak kudu sing nerangaki panika reng alim enten kaula penekah makin nugu mik tikati penekah dubelun tanto kaula seketerema ka Allah enten nika perak aba krembek wah apa kerembek ne bera etrema ingki tak etrema ingki tin jereng lah aku nama depa ala ukhbirukum bi ahlin nar bontro tau ka isina neraka can kajing Nabi pasera Rasulullah kullu utullin jawadin mutakabbirin orang si sombong sedang medeteng katon muna bentah tade orang wah jiring neraka jadi ya nengi di mave ila bentah nengi baru medeteng pah paling pinter engko reng neraka jadi can kajing Nabi kiai jangan aroma selebih penter iya neraka jadi ya abenta jangan corona penteran ben dokter segale abenta bekoh angartian ben ciher segale abenta politik paha kecaan ben amin rais segale tahu sating tutingan orang Pak sing gak tepak kagula ben sampean can Gusti Kanjeng Nabi bantaro tawa ke kuncina selamat apa? Pon apa kanjeng Nabi? Amsik alaika lisanak, jaga lisanah. Sabab beda orang tak kelar aja gelesan kanan. Mon pon abe tak kelar aja gelesan, nafsona tabu tak kelar jaga. Nafsu di babana tabu, napa boleh Pak? Kan kau bilang ngojaan, kuncina selamat beda ning lesan. Kecut beda orang. Bila bentah ke ton ada orang wah. Beda orang keng tina je aja. Nyon sabora Pak, mi tepak ka kaula ben sampean. Ni pompong kita masuk, kaula nyoona sabora ka ada menikah. Ten kaula ka ento benikeng kana yon ceng polan abe ka ratu ka Allah punten. Keng pon la to man ngiding je kaula nuku mik ngak niku. Kaula ni ka yon ceng tak keng polan jolon bek lotek wah segoni Pak. Mun bab ilmu pada beuy. Pada beuy, aben ta Safina ben Sulam. Keun ka di mangartena. Mila nangireng kaula bana ajunan cecung-cungan baki nyon sabora sabab kati ator gila ala adullukum bi ahlil jannah terotau ke sini neraka ba pasera Rasulullah kullu dhaifin mutadhaaf wah sinengen-nengan orang tak betenya punya benta aja tak cuma beda apa kompak lah cu beda moloten jan ngompaki lah cu beda imtihanan, beda tahdiman, hotmil Quran ngompak kilecu. Makile cokot coba noreng. Jadi lebih semak ke suarga jadi. Penting banyak jajah julu, keng bila urusan lakon yang ibudi. Tungguan, saya berdeng nih Pak. Moloten upama, ngereng, apol kompol kangku rempek moloten, rempek Pak. Wah, mon bentan ampon. Berempaan sompengan pada ya, ngocak si paling pinter bentah. Mun janang ko molot ria mak kita aja ngunceng ring banyak tarap aja kan si penting asalawat molot are gagal lah tak molot ta biasa na jadi apa ana babolan si nyombeng takko si nya bentar biasa nyombeng takko mila nang ireng
alhamdulillah paling tenggina mana cuma pah do paling ngeleleng gula nikah 15 menit pun Pak mulai gila nyon sebora si abdina sangat amul jaki tokoh tisah kelebun asarang sateja pembantu tisah epon si sateja na abdina sangat amul jaki pala wali moled wali santreh sarang sateja simpatisan musolla Nurul Ihsan si sateja na malar manter pon apa setiti maksud tortocuan malam semakin panika katarema de kakusi Allah nyon sampung doa manter nak potoh saya selamat di malam semakin panikah benak poto kaula benak ajunan sateja eta tia kia nak poto si abek tidak kaula benak ajunan benteti lantaran selamat dek ka benga seponah sabab Pak eman kak diman ten kula mator mon pon kaula ben sampian puduh ngaji pon tak kerah sing ngarti katon pon tak mungkin tore nak potoh pateti lantaran merasa umur kaula ben sampian sabab beda orang aben puduh keng paringi cara ben Allah ka angku bisa selamat ku laku ning swarga kalau ben cara paringi foto banyak orang tiga tiba nih Pak abe buduk abe tak ngerti ka hukum pas paringi foto ben Allah saingke lebet foto penikah apaan si budung embun si budu sing tak ngerti ka hukum selamat ben Allah karena gara-gara beda anak tahu ngacing tahu bejeng ini kebenijan gula Pak Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam si adabu karena pada tak bangki kaula ben sampian kamaan si terima si katarima ka Gusti Allah pada tak bangki yongku Pak nyon sebora man dalla ala khairin sapa abai nutuaki dek kakabagusan falahu mithlu ajri fa'ilihi jadi pekal ngaule kencerna orang seitutui muni pagempang sanika Pak mon bed tisana paganto nika po pula muni pagempang ngak nika mon beda orang pulai mengaji anan kalangker pas tau ongku ngaji jadi ya balai abajang nang ilang ker tau ongku abajang balai awirit nang ilang ker tau ongku awirit make paan benembun lamate lecer dadi tanah tina make tak ibut sebut ben anan pokok anan kinda ngacing pokok anan kinda awirit pokok anan kinda abajang setahun na ngacing tahun na awirit tahun na abajang oleh na paan benembun si mangacing apan benembun makita ibut sebut milu kencir na bajang anak ngaji na anak ben wirid anak pokok cet oleh na apaan benembun si mengaji alias cek parok norok kanjana mon keng norok kanjana lecu ngaji ditai pasraki jaga ke Amiruddin lecu norok lecu jalan saya sing ngaji ya norok membuka norok lucu balai ku ben kiai murid tahu ngaji teti orang ngongku teti nyai teti kiai ngongku apan benembun tak milu panapan aja sakale tak milu panapan aja sakale bah ana apa bola na sabab tak rok norok ka ilmu na anak dan beni kaula panika tetep ben kiai murid tak langkong ke singgung akiu ada kiai murid den ini macam ya kok tak tuju juga tidak beri aing lekan aku ni bebaya langsung ngong ke atas je apa sih atau kok to aban ke Amiruddin kan pahit ragi benteng jein ya ke atas dia ni ke kauleman kaman gula mator bani ke Pak ili beli ben kaula kai mani mana bi kaula ben ajunan etete pipoto ben Gusti Allah penika keng asli Gusti Allah teroma lanjeng umur kaula ben sampian ada boleh tina makpon mate gula ben sampean dadi tanah keng adina potoh sepoto panika kinda adua aki ka kaula ben sampean odi berarti gula ben sampean ni kanyaman dalam jong umur mon bedoreng sepo mate anan tak tau bejeng anan tak tau ngaji
do make tawa bejeng tawa ngaji keng beni oleh napaan si mengaji ben si ngaji dia bejeng cet pas tak ingat ke sebe dilum kopur aro beni berak mate pan benembun bengkenya mana lah pak tompes ngak guru po tani ngasak guru dan po napa milana sampai Nabi Ibrahim benega pak belum 10 tahun saya doa teruan di anak Nabi Zakaria 90 tahun pak saya rekes ke Allah teruan di anak tak tule bareng ben Allah bedegulu ben sambian nikah doa tak doa aja Bismillah kadang tak macam Bismillah belekan naru aja berak ulin aja ke jaan ku gengku lampu padam wah jumpa let tetip ah hari pas tak ibulen ngaji belekan ilan nangireng sokore kalau saya kocak sukses reng sepo panika pak saya kocak sukses karena kadang pocur panikah mungku manus saben mungku Gusti Allah tak pada tan can kau leben sampian saya kocak pocur mangken odi pada ben kaharpa abe pocurnya man tero ka motor andi tero ngobe Roma teti tero meliam mas bedah Aroga Samsu kelar sepeda motor anyar keremice misal katon nikah orang saya bocor padahal bunten pak can Gusti Allah wa manzuh berarti mana barang cecek lun gajire gelu pamadura ban gula keng tak biu tak yo col arab pada ki embian tak ngerti mayyuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz orang saya kocak ontong ben pocur beria orang aben bisa taat ke Gusti Allah orang saya pocur jan Allah panyingla dari neraka ben Allah ben pamasok ke swarga ben Allah pocurnya mana jadi bebak mun keng pira urusan dunya banyak Firaun atunyan ben gula ben embian Korun abanyan ben gula ben embian dari bonya antunya na korun si Mikol kunci na gudeng nga malolor ya Mikol kunci na beni esi na gudeng apa kunci na gudeng ngay pekol menot buki ke si Mikol ada ring hulay tak kira beda sesoki pada ben korun dia tak kira tan emas sa korun saya tompok jadi setong kunci bisa muka petong bolo gudeng setong kunci bisa muka petong bolo gudeng setong gudeng ai emas pak benih jeringkeng emas ini mereng bulai si soki pada benda mila na korun ni pas akar napal ben bulan apa awai engkimun pada selebur kapawai ye jiri pada ben bian sing ngocak saja hari kadang tukang ketok kan ning internet ya pakai kirim maki luar ya anyaran lalaknya lagi pawai unda iku wah tapi cedong guan selebur ka karnaval ben pawai lambe korun jet kada pak kol ben korun bila tepak ning banyan orang ambu gelo ike beban dunya na gabi mali temu dunya na panika asoroy si korun wongkuan titimon beda si alet soroy ka beda ketemor wah ya Gusti Allah pangeran tujuan aja setong pamer orang makle ndi pangatero pada ben sekan dia ben orang mangken tak pah leju pada ben korun geng para contoh munengi pok jompok sampian nyaman rokok durno pak nyaman kelede pak ke busewa tak tuli buang ya iman tapi apa mak monintar konjengan parlo aotang meleji samsu ben suria benar apa ngerti beker anu babolan todus minta pada ben kanan kajer niat tekan pamer ya korun jadi ngeding run Gusti Allah pangeran
kejaan dua pak nika keng menikir pikir si masalah kok kau odi kini kejet pak gara-gara terode pada bentetang ke nika ulah tade lako hatta ke kiai kau ulah nengi jompo akarna pal kia alias si pada ben korun huram bapak kayak gue ngojan nih jompo ayo melakar nafalah cukup kena jalan japan rapan ayolah jalan lah pada tisa lorong sepenting jaga genggulan jalan orang jalan lah pawai obor jangan mayo pawai obor kan pakunanya mah pawai apa parlo nama ada ya burle-buran diri alias ya korun Gusti Allah pangeran. Tunya panika tak jamin kula ben sampian keterima ke Allah Pak. Entan. Ya. Korun panika musona Allah. Kaule man ka man ngucak Pak, iman ka man. Paling sogi na manusa ning alam tunya mangken panika ada sarpacik nyamana Elon Musk. Elon Musk nikah bisa medeteng pese sadetik 11.200.000 sadetik nih kesakat tep pera pak tep aro telo detik tetimon sakat tep 11.200.000 mon sehari semalam mulai berempa peser apa maju muti karena le miloleng ngelekan nambian nih mak soki di malam-malam napi ada tandi malam-malam napatan mak interselawat naria pak ibu 444 sobu sekalian tak tahu mana sobu dan pak sekalian kita tak mana sobu dan mak soki tapi ikan soki je tak lemele orang pak tak kau tu orang pujung tahajud reng sesoki menika punten tak kau tu orang bagus reng sesoki ni katan bodoh orang sejat sal roh mulai odi tak tahu mana pujung iya yang dari dia bentunya karena tunya je tak lemele orang dan tak lemele orang tunya mila na tahu usah bangga karena gara-gara abek banyak tunyan nah doh kah makai ledung teh dungan mun cetak diri titireng soki pak aro nyon sobora mantan presiden jagawi roh tak tukang somil roh pak tukang somil kak roh keruang sebelumnya titi presiden lambek pengusaha kayu cek saking mangken tukang somil waktu di presiden tak lemele orang isu menep berdereng gila nyaman ke Bahir kenal ke Bahir kan Andi motor pak Bahir nih kak Andi motor nguti beker Andi usaha apa ke Bahir siapa ulang usaha nah tapi muncul letak dera Andi atunya diri saking tak lemele orang tunya beneka Andi motor ke Bahir reng gila Andi motor bedereng beres ria ala ko jumbo jengan mangkat jung lakuan mole jung malongan apok pak sinaman bokok bede sita itapak andi bana motor belekan na ya menikir pikir kan bah kalapan cal ke Bahir ya keluna kau leban kan motor ngak nih ke pak tak usah sedih karena gara-gara aku leban sampian tak kepeluan tunya bang justru Rasulullah doa menterteti orang miskin cek saking miskin panika inah cek saking miskin panika calah cek saking miskin panika teti todus Rasulullah tak kira doa terteti orang miskin pak tak kira kan canda dan nabi tibi sebang panika sambian make pon soki gaji ni sebitek juta sebulan keng pikir na tak tuli mareh saborong saya kata roh iya laipnya mana laipnya man andi pese seket ebu keng tero ke 100.000 tak mari deh pak laip ya andi pese 100 keng tero ke 50 laipnya mana pengoan andi pese 10.000 keng kebutuhan 5.000 lama rengakan kopi bedeng rokok durunuan bedeng solet sudah temor kok rogan gula kudel sendelan tak lakukan om ya pagala berjong mata kok rokokan hari esok kiri ya nah pabida na dore orang sesoki ben live cek wak paling soki na orang pada apok pak alak ko kia
bedoreng mal normal ri gulaku kenceng mangkat tak kenceng tedung ibeng guna dari pikir ponggep nyon sapora ponggep lebak-debak ke ponggep ya lah nyon sapora pak ponggep menikah tak nyaman bedewan reng tani kan kolpet tok kau tu ceklok pak lopot ceklok pokol petok libet 5 menit gemet gajina tanya kita si ponggep cetot gajina pak ongguan sampian ni kesini nemen bekoh ya kenceng mangkat tak kenceng hidung tedung kan nyaman nggak nih kan coba urus rokok tak ada ya pokok dintibi gulung beberapa tak sepenting sehat oh deh manusia sebenarnya jangan perasaan ke kepi pak kau liman kaman tuh mana cerita apa nih wah hari tak tolos tak ada pak kahut mil Quran deh lu merasa sekecil bompongki yusri ya ah nyon sebora nih kan beda setong orang nyabis ke kiai abdina kan neman abdina bini pas anak tetelok mat tua bini setong kan 6 kepi ini kemudian kita pongku pak nih dinisbatkan cerita panika dek kamu lah Nasruddin Hoja abdina odi kan neman kesa keluarga kak itu kiai odi nengi compok telok kali telok pada eren idelem pada edungan idelem pabajengan idelem nguti bayang aki kiai manten selekon na abdina niat coba apa jong mak de enjer ya panyabis abdina gak dito nyona amalan mak le andi Roma selek den paden lek den tidin kita tangke Roma selek abdina punten tak terus fokus kiai punten cokopkeun lega cokopkeun normal odi keun kak dim bisa nangireng pola beda malamalan can kiai nah beda godekan aja deh jong ay mun kira beda ieu mah pokok toroca kakko ki ke pangibai banyak pak dua ya banyak kayak bemole ya boh mak banyak iya jadi godekan aja deh nah tembian mon nak ke Roma cek kalau pai banyak ke nikah keba nggak keba pak depak ke jompok beri bakto seminggu bener boleh dan nak ki ya depak ke jompok puru enga ya Allah engkau mak tanya an ya Arya pahisabai di mah banyak ya mak indra ganteng kok sih di jereng jeding tak dibelekan nah Arya pasti sabai di mon pahabe di luar mon buruh berang akhirnya sebenarnya dalam sebanyak pak kapolong tedung oleh seminggu beli boleh ke kiai berapa jong tak ada lamat ada mak keng nambah enger jompok gula masalah tak perak manusia sih beda dalam banyak kayak sebagai dalam ay biasanya banyak relakas jong cet koteka sebaling ampuh mon banyak ampun guys tak langkong mik pula bedut koteka selain iya beda iya ambil kayak begare aduh makin mak banyak pipon letak nemu kenengan napa boleh embi jangan deh jong tak tegar seminggu je teluari insyaallah lekas deh pak ongguan lah teluari ongkur ya benle teluari beli boleh dan jabah ya aduh tak langkong ke mik beda sakin lah ambi can bentro ke Roma silek eki mak lagi berjalan ke besembi pak pa bolong ben banyak oleh teluari abeli ke kiai berapa jong para ajar gelajar jompok gue lagi makin panikah wa imma banyak si tukang mainger wa imma embi bau nasaran paran mak ampon sal kau dina gaula makin panikah mak kote kebek tak pati ancar din sambian panikah ay mak lu mengaki kok ke masalah naben jadi biasa lekas mun lambi tongaki jong atau ngaki remon tada tolos tada datang rezeki ke ben lah nyari kiai lain mamulan tak menti berarti kok lah lagen jadi ya pakai bekeng sengak ya jong ya coba hilang engkau tandi ontah ada din tatang ke pabeli deki mon pas onta mak ke pahusa tidungi luar ke kapi ber ya tina jaga aja sabar oleh sehari semalam beli boleh berapa jong
tolos tada lamat tada apa tada make keng neraka mun kula jompok make tada orang di musibah pada ben kula make ada katon musibah na orang salam dunya peso tong kagaula kakapi bade na make lala nyari kiai lain ben mamulan tak manti kok lah sate berarti ya karena pabeli onta je dia pabeli onta ngagei pabeli onta kalakuna beli boleh berapa jong tolos tada kaper ya tada kaper keng pendenan pun make pada tedungi dalam kapiri beri mola na tedungi luar gula ontan ne sebab ni dalam iya pabeli limbin ke je dia mi tolos ke joreng mi pabeli berapa jong tolos tada tante ya kan kari banyak berak alhamdulillah makin pendenan mau kari banyak setong berak tuli pabeli lelah pabeli banyak kah ngagei pabeli banyak tapi berapa jong alhamdulillah leke ongku gula makin jopo ontana tada embin tada banyak tada ngida tedung gula makin ni jopo ani ga onggun nah Roma na tao ba tan pak king perasaan na siya ba orang ni kajan perasaan na kagapi contoh sampian alakku diri gulakku no kangi Obama sama sehari sampian no kangi oleh bejeran 100.000 Obama panika sabai kapeng si bejeran pak ni beli rokok maalonca 10.000 keker depak kejompok itu mujak 10 ani kajan pikiran ben perasaan na jember tak jember aduh 10.000 orang sejekak 10.000 si alonca padahal sangang polo bedi kapeng segala tak ngide tedung 10 alonca sare alur beli sampai kadang mun tebak ke sejet cereken rono ngocak perasaan mun itu orang tak dide aja kok billahi tak dide aja kalaku namang kacung lakuan pak ana apa bolan apa ngarep si 10 mentergi itu mau boleh padahal si sangang polo ki bungkol bede ilum kapeng orang se penter, orang se kecak, orang se ngerti ka hukum, kerunyuk kore sangang polo se bedilem kapeng, beni sapolo se alonca ke di luar na pak. Alhamdulillah, pocur sapolo se alonca ke luar. Mun pas sangang polo se alonca atau karbon bini kok. Kan nggak nih ke orang ngesokor, beni kan can perasaan kegapi pak. Tunya nih kita kira duli mare tan, tak kira duli mare tan. Ini katan gula motor. Foto apa nih pak? Ini kacan gula ben sampian. Kenika bisa teti rizki dunya, bisa teti rizki akhirat kenika. Mon potong perak yarep lagu nama lolo ben gula ben sampian. Cong, Obama. Tetemu ben undangan. Becah si undangan. Dimohon kehadirannya. Canak kanak si maca masya Allah Arya lah tau maca betina tangan nak Arya keceki lah sedeng je pala kena polan lah tau maca mayu raka bing benca lagi bing bomale pala kena pak iya kan pokok tau maca orang pah mangkat mayu alak ko ke Jakarta le kasole bese iya jadi rizki tunyanan berak apa jeng tak tahu ngaji tak tahu pokok si penting bisa mendatang bese iya kan tunyanan kan pak kulakku tani ngarep pun tan Pita ben saya selamat digi buru dia. Saya sampai tahu macam Fatihah, saya sampai beda debu sini Pak. Mon beda anak lah tahu macam guru nang ngucap kul baca jong Bismillahirrahmanirrahim pas maca ongku si anak Bismillahirrahmanirrahim Allah pas ada bu ke malaikat ini kakiwa anan reng bulai saya pangaji saya tahu macam bismillah ben saksi na yo todus kok sinyik sapan benembun saya mengaji anan roh mun la anan tak kerep tahu macam bismillah apa boleh tak tahu macam Quran yulbasu bitajin min nurin kula kupan benembun kalampi wisuda pak satia kan anak an saya kembengi roh laku nepan benembun saya pasangi melatih yang kuyi songkok bima kasaitana bihadihi ya rab kau lemah pelayan pada ben panika pangeran andi amalan pun apa bi akhdhi waladikumal Quran lantaran ben sukses mengerti anan ben ke Quran jadi balesan aja dia Yusuf rak memang kadang ngaji pak tak usah torok pikir nak kana anak refa bawahu canepan benembun can Rasulullah bekal sal mon pon epak benembu atau ro ocak napa jan anak sal ya
tengen nih pak bing pon anak memulan mereka kapak ben kambu etorot di benepak benembu salah nih kah ampon salah tak kira kening belang bener punten engkau ngaji ki iya pak berapa mata ngaji bing ijek reng yak keton ondem pak bermediki mau nace ba ya terakhir mayu mau tolos ojen apa jung di macam bentar di pajung je pak nginjem maka tetangga ijek reng tetangga tidak sendik ya meliah mayu pokon mangkat bat ani kasih bekal ngaule ilmu na anak oleh barokana ilmu na anak laku na sudu malam pak ani kan milan tahu satu pak engkau kan cajan tak ngaji ke kapi je setia pola na bade pagelaran tungtung jan ben kana beli ya tina ping tina je pira sama lem hari ya sih deti re pak deti korun ke kapi re pak lah tak kira burung ja ya masih kedep bekrami pak mon pahojan berma ha teku lah mi kering lah tedung pe tedung tolos jadi sak laber ya bahana tak kira jung burungan tan milkan dan gula motor mayu pak tada anak kenceng ngaji ada tada anak pernah nih pondok tada sampean pun anak pondok pas mau tak pernah normal 100% manusia mon bedoreng tak pernah nih pondok sabab saya pernah nih pondok kedua beda pak kiai na benyain lain ada saya pernah ada mak pernah apa coba begina main HP pelore penuku Quran nih pengaji kitab masa nasi lain a TikTok pang apa lagi na huban sorof masa nasi lain a celek kerngit jaga ini pondok siapa jangan tahajud bener bajang duha muti beker can setan iya warjo mako aku depan benembun bing apa ni pangidah tak apa bajang tahajud ambon pasibu ben lakoh tak bajang duha apaan tak ngerti ka bajang apaan tak ngerti ka hukum apaan tak wirid apaan tak tau ngaji Quran ngage letak meras ngage cabur ke neraka pas ben monduk ya ada makin ngiden yang ibenggon apaan pakun ganjaran akili diri anak sebede monduk anali hada aduh nikah katon benih ganjaran gaule pangeran pagi ben nikah katon benih ganjaran gaule pangeran andin paseran benih din ban jadi jad jadi ya ganjaran anan ban kan soro beda ganjaran hu sorop beda ganjaran safina beda ganjaran sulam kau letak toman ngaji safina sulam jadi ganjaran anan ban keng karena ban saya memunduk makin kita dungi bengko na ban melogia Milan na pastai pa pernah ben setan. Musuh na setan reng munduk nih pak. Ana apa bola? Gara-gara bedereng sorang ngaji, gara-gara bedereng sorang munduk sabelah. Pasalamat kakapi ben Gusti Allah. Gara-gara reng sorang ya. Can setan, ya warjo mako aku dekain na benyain na jong. Warjo mah aku depan benembun kok. Milan na pas tada pernah menengi munduk. Tapi anakku lenten pernah. Iya takok keng pak. Kok geng Milan namun beda anak ngojak tak pernah jadi lo salus sembian nelpon Obama nelpon bah kesambian Assalamualaikum Waalaikumsalam pasir nih gigi Obama benega engkau pak boh apa jong mak nelpon gulaku engkau katon tak pati pernah nih pondok apa ya bangaru sekoni ai mak ngetes pak rejo Obama mak ada pak nyentak pak beda takon do pak tak penting itu kok pak tedung nih pun tuh keton tak nyaman berapa jong arwah burung njak burung lah pak ngide kok lah assalamualaikum pak teh sering ngojak tak ngide pak isongo benembu ende ya kok malam tak ngide tedung jam tak ngide tedung lo tina kok tak antar ke pasar jat lu mangkat tina tos jam ada mah ya iya toh lo seti korun duh Gusti Allah pangeran korun lan mau bae ya cereng kadang pada benepan benembun mak ke pada benepan benembun wah berak bolan bedoreng sunat tetanggane ko ni ila mulai dari pondok beda jam gering bentah ko ni nyambeli jam gering wah sambil nangis eman polan ngakan cukup ajam njak saya pondok kurang akan apa ya kok nih dia ngakan cukup aja kan laku nangis sebagai pondok dia ngaruh apa ani kegadang pak raja musibon pak mengaji anak menikah
Raja musibah nama montuk anak bodoh boy sedetia lantaran anak apa bolan gara-gara montolos montuk beni berak si montuk saya pasalamat apan benembun wah engki monanan tolos tahu engki monanan tolos oning ngaci ben ngarte montolos tak ngarte pakun sampean oleh genjeren pak lekor jam tak ambu maki anan nengi ponduk maki anan nengi langkur meler tade pada pak ngaji tak ngaji apalan tak apalan sampian si alakoh sampian pak lekor jam maki ngidah oleh genjeren pakun anak apa bola nah niat sampian mengaji anak memunduga anak menyare ilmu urusan anak jar kelajar nengi ponduk ini urusan sampian pakun keterima niat dega Gusti Allah kan nyaman titimbian sesosa yeri kiai ya dek tada order kiai dek hari kan koros ya dek ya meni berem tuh Gusti Allah pangeran ini kebeleman kejompok mari neki beda ketap kula Pak milana kula tak pati kendek dan mun koncengan jauh nih kah kula tak kencang koncengan jauh nih kata dek tangan kaula ni ketak nyangkup mun tak reling ka setahun tiga keng cet keng kelar ongku tiga musleh tiga holil yasin ampun keng cet mendir makan abon ongku aja nge masyarakat montak keng kelar beten montak gigup sanggup kaula tak masuk saya tak sanggup Pak tak sanggup kula betan iya mikir ngerset mulai gelek menika dengi motor Pak embian kan bila gedung beleman nika gentang Pak saya rasa jaga aduh ampun kau lewan ni kampon pak kemosli tu buna takar 2000 sanapa jan mon kau le tanda tak gelar mon kau le hak tak gelar aja ngonce ni gini moloten kau le tak mari be makin ki pak moloten be makin kau le tak mari 2000 pak lekor bering aja ngonceng 2000 segemi ada ki tandi Penanggalan boh mi tak mi lo ki tak mi lo dem aja yang kita buka belah kanan dia ini benih boh benih pak tak langkong ini Allah aja eko cak tandi Penanggalan tak baik beban Penanggalan na Pak kak ditur ay Arya mak bah ngatur kiai na sekali jangan dulu la tak sanggup kian lah uce ya leson na pada bendi ya abu saki Penanggalan jelemot Pak nyander gula bah ni kursi ya Allah Arya ipetan la berem Arya ongguan Pak milan abu saki kiai ya aduh Gusti Allah pangeran iya mayo mana cengong molotan pamari geluh molot 2000 pak lekor pamari molot 2000 pak lekor 2000 sagemin yang kupah persis tanggal 10 bulan Rasol buka tanggal 15 bulan Rasol ki buruh apol molotan 2000 sagemi tahun datang 5 hari vera kau lah ngocak kau lah jak salaki gimbolan 2 aki tersehat dah keng mon gaule sakit cok tu sakit gula setahun Pak Gusti Allah ya sering ngempian dia bisa gilim salim sama lolo vera kan katon nyaman ya bisa gilim salim sama lolo vera iya mon bade kiai keng karena lim salim ya korun jadi Pak korun asli jadi aslin milan gula ke beter mi paharo ba korun lagu na sedu malam onggu aduh kau kan ngojaan belum tanto kiai si bedeban kulus itu koresium tanah benoreng roka terima Pak belum tanto ya si kutu hormat ke Aminuddin sejut nyaringi sampian bener ben malam setokang mimpin tahlilan mun bede tahlil setokang mimpin mun bede salameten si akhirnya 4 TH ari si tak pate tapok ben amplop ari selebih keterima ya padahal jelas belum tantoreng dan pada nak kau ini ke yoncong ke berok ke timur takar berat tawa doa ke coba Pak belum tantoreng karena keteremanya can siapa sampian ni kekeng tak oning kejuban kula Pak cek saking juban kula ni buka ben Allah bubar pengajian ni kah ongku bubar pengajian iya korun aduh kah korun melo tidak ongkuan Pak ongkuan torena bisa Pak nyon sabora kau leman kaman mator orang keterima ke Gusti Allah benika tak kudu titik kiai tak kudu titik kiai orang keterima benika le ajunan mak benika
Sebaleng keterima dari sampian mak, sebaleng keterima buk dari sampian. Wah marantaanan ben leku intra sekolah. Paranta ben sampian kulakui cegei. Pandi ima kita kira tokar nih jeding. Cek benar anak tokar pak. Anak itu kan. Diri saking beli sembuh lah. Benih kan teman pak bapak kan tak tahu. Cek pokok kopi rokok beda lah mangkat kulakku. Pikir embuk ria kulakku. Kini kembian mun tak teman ngiding to kara embuk ben anaan bener. Berarti embian jadi benyan beden di luar, Pak. Kulak kunet kele kai ding kama bere bila tokar, Pak. Aduh, kok bengok mandina sampai du pasang, ibending mandi ban setong ria. Iya. Padahal tak teman mandi sampai sekali aja. Kau ulang ngojaan jet, Pak. Kau ulang ngojaan iman kaman, Mak, Bu, sampean pasaper adi di anak. Pasaper alatin anak kenika sadonya teti ganjarna sampean kakapi ongguan kenika lebih mantih bending tahajud sampean kenika lebih mantih bending benduhan sampean ongguan Pak anak apa bola nah montaking sampean si mana tak anak si ngaji si sekolah tak mangkat anak reja tak mangkat ingki ya teraki benembun norak sekolah pakai benembun Pak milan si paling banyak sanggup na beniana ro embun si anak sekolah embu una balpal ning luar keng mak kok milan dan gula mayu jung saperen keng singa mak papa geli sampean ke anak cek tak kira keluar bubusan sini benih empon palangungku ke anak lah bukti palangungku nak kanak penikah cet pikir nak kita gena bentan nak kita nak pandang cet kita sepak tak usah paksa kang kui ngerti pikirna sampean ku tak usah jadi mon beda embu atau karbenanaan ya ro atuan embu 2 bulan berarti Pak alias pada nak kanaan sering nak kanak si itu kare gara-gara itu long buru bahasa itu long cok benih jamu nah iya ya harus tak ngerti aja bu harus tak ngerti lihat jadi ya saya para panapok gelumpok jadi ya kikirin na barang aja kene keng tak ngerti aja makin benih kesemu tak ngadampon tak usah tokaran benana Latin kegepi kau legan motor Pak eman kaman gula motor Bu sampean tadi kewajiban apa-apa tan kajeban salat selama bektok ben sampean apa sa Ramadan marilah lebih negenikah pas abekte kalake swarga pian pon tandi kewajiban panapan tan atana di kewajiban lalake Bu ongguan ya beluk keluar agama nom siapa lenom benih jan hodri nikah seandi kewajiban atana ongguna mara gulu jagai sidu ketondu jagai mi kelerong iding ongguna sendi kewajiban atana lalake se asa-asa siapa lalake se nyari nafkah siapa lalake se wajib ngancuana siapa lalake bebini bani ke kewajibna setong bera toro ocak ke laki dia boleh atana bal atana sa oh yo lecek ini tak lecek ingat dia mak marmat le sampian tak laku sedih meloloh karena sampian penikah ampon tak andi kewajiban napa-napa mon pon tak usah soro temu masak gulaku temu rantah kopi temu beda benih tandi kewajiban marantah anak temui pamangkat elatin si anak tandi kewajiban asa-asa keng asa kalampina laki ben anak kini kakakapi ibadah sampian sepasti katerima ka Gusti Allah sampian benih kama ni ke pongpong lagian ibri tabing ya sampian ada hajud imok ceketedung lemalem sampian aduha imok atina lakoh sampian setong berak mau nabun taben laki jeruk manggerek jitong jadi berak suargem pian pah sampian ada hajud belum tanto hosok
sampean aduha belum tanto hosok keng mun asasa sabeuna tanah hosok kakapi biasa mila kancan kula matur Pak orang yang keterima ka Allah belum tanto diri ibadah sifat deung ka aben sampai beda bunuh Gusti Kanjeng Nabi la yunajji ahadan minhu bermalah hadis lah la yunajji ahadan amaluh ada orang masuk ke surga lantaran amal lah ada orang masuk surga beni pola na ibadah nah beni Pak surga ni kata dek kebelin Pak kau leben sampian mun niat melia surga kelibet amal tak kira mendong contoh orang masuk ke surga ni kesaros terus sah kau leben sampian mun ngampuagi amal ngampuagi ibadah opama kau leben sampian ibadah ke Allah 100 tahun niat beli surga ya masuk surga 100 tahun mira lebih masuk neraka sabab mun niat melia surga ada hargana surga menika Pak tak kening beli surga menika asli parengaki ben Allah asli paparing Allah surga menika milana mun beda orang masuk ke surga aru beni masuk tibi keng Allah sih masuk bereman nika kau leben sampian nika mak ibadah mak perlu apa jeung mak perlu apa semun tak bisa masuk ke surga lantaran ibadah Allah kadung ajen ciwon surga riah ibagi ben sengkok ka orang saya kani sereben kok kau leben sampian nika apa jeung apa sah tocuna setong berak Pak mak le kani sereben Allah titik dia jangan lancang orang saya masuk ke surga resetong berak orang saya kani seri Allah kuluban sampian abilai anak nyompong kalangker amulot asadeka apas Senin Kemis tocuna setong manteri kani serna Allah titik jajang lancang mila namun beda orang andi malamalan jan pas cekak malamalna katon yang buah giongku jiritan deja amalna tak depak ke Allah jadi mun beda orang ngampuagi amalna tak depak berarti amalan ke Allah benar tak depak tidak ongguan milana kau leben sampian panika Pak lalakun setong berak tocuna manter ikan iserna ben Gusti Allah ada boleh ada tidak boleh Pak tahu saja ngelanceng punten iya bani iya mak alatin lakke coba karena lakke karena tak saterus salakke bisa abelis pangistuna sampian ya ongguan mon beda bini alatin lakke keng karena makle elatin kia ben lakke mon beda lakke anafakai bini makle elatin ben bini yap siap kang kuinyang sahar ben kecewa karena tak salanjeng bini bisa ngargai lakona lakke tak salanjeng lakke bisa ngargai lakona bini tak salanjeng keng mon sampian alatin bini karena Allah sampian alatin lakke karena Allah Allah oning ben siap kagenjereun apa kau leman kaman ngojaan anak alatin reng sepo panika perintah Allah beni pola reng sepo alatin anak lambe entan acak macam Pak mon anak alatin reng sepo keng karena reng sepo banyak salah bikin tinara jongkok lambe tanang kapa ben kambu je ngage keluar kok langsung ke pulang majedi apa benembu taron ro panapan kangko anika berarti alatin reng sepo keng karena reng sepo beni karena Allah padahal alatin reng sepo ni kejet Allah si makon pada ben sampian ma alatin lakke keng karena lakke siap sakit atem bian bukti aki sampian parlo tak kere parot nyiur aku bi ku apat teh sampian parlo sing rak bebeng panikah aku bi sambil baja kele jabo kerak dekan deteng lakke mayu Mas ya aku bi sambil baja cek ngakan aja ke nyaman dia ayo cek ngakan ayo pas silake ngocak ja meringakan kok leben kacang kakan apa ya kare sisa sakit ati jadi ya mon sampian alatin lakke karena lakke paling anje yolok lagi na ya gulu Mas abesaki oti melak mata nah ya ari yang kok ijabo gerak karena niat alatin beun ari kok beni perang ben Israel ning Palestina ben ari beni masad bek kok Ari-aria sengkok alatin beun ya ngerak bebeng tak gereja pok kerak pas beun tak nyip-cip belekan nagatang masaan marah arga ingkok belek silake je tepak kesibuk nganyo loreng dan silake senyoroben ngerak bebeng res apa ya
Hari atokar deh pak. Tak kira burung ja. Keng mon bini alatin laki karena Allah. Ko laki ngargei tak ngargei Allah sing ngargei mak. Mari coba gerak datang mayu masih atak ngagan ya kok aku bayi sambil baca ya. Kok lah merengakan buru lek ben kacelek tina raka kakan ben. Ya tina berarti kan rezeki nangko. Kakan bah pabi. Mak kita ika bela kalak ke jatan ngambian jabok gerak. Allah tahu lah mak. Cek bitan ngambian jabok gerak. Saya beri genceran beni laki Allah. Pada ben sampian ni tar lalabet. Ngibo kalau sa gentang. Urus-urus tay pengiboy panapan pamulen aja. Mau nengi jomboan panika bengibah. Bodoh si asal intar ke resepsi ke gedung karya beri 250 urus-urus tak milo jake aja. Ya berak milo aing sarian. Mun tak kebayi talon-talan pamulen apa enggak? Ya si 250 oleh aing ja. Kota pagi ke jolon sapre pak? Ya. Ada apa boleh? Ya arwah beri keng kana terobo belis arwah. Sampian ala labet tak tetemu ben kancak tina. Diri di mana ben lek? Ala labet kok. Sapa mat? Wah, reng sepuna kancak. Pada ben sita ala labet mat. Apa ke? Ya kancak ada kok perban ka pasar ja. Boh, tentu ben sapi ya, ada si kenal ada. Ya parjom, apa de ben sita ala labet jadi ben jan silake. Padahal saya beri genceran beni kancan nah. Saya berikan channel labat Allah. Kadang parlo orang pak, saya nelpon. Ya, engkau ala labat dari apa dari bengkono ben kok ya? Hari ya, iya ala labat kok ya singa ala labat kok. Ara apa buk? Iya malah tidak laku. Seni kejukan mengaji anak pak, keng singa nyon sebora gula. Pak oleh nak kau leben sampian ngaji menika. Mun tak oleh nak kau leben sampian ngaji. Tolos tompes tak milo panapan gula ben sampean parcomah magian di anak imayu gulak gunah letak nerok beng nyombeng apa mayu sampean masuk ke SD ke anak masuk ke SMP beda SPP apa ada SMP beda SPP nah ada apa bolan aro jagawi si majeri lah pak jagawi ben praproro lah si majeri tuh le milan sampean mun pas taruh nerok panapan ka ilmu na anak berpas tuti orang ongku anak masuk ke swarga pagi ngagak masuk ke swarga cong Arya yang ko pan ban ki pada nengi baba apa ban jan malaikat anan kau ulah gini ke malaikat kini kasih masuk ke swarga anan kau ulah malaikat kabalapan ni ka pada nengi kanto tolong aki kau ulah si masuk ke dalam ba jagawi datang pa ko ngako berak ben si majar SPB nang ko benero acen berak lamba ya jangan jaga ya ada selegan jaran jagawi berak ben berapa nepan tak nero majar apa sekolahan ya ada pak ben gam seragam mai meliaki tore teti napa lah aku nagulu ben sampean tapi jareng kau le nyangu iya teti pentul berak sampean saya beri pesero teti pentul teti cireng teti keropok mun tak engki beli pulsa aja nggak main game SPP nasi majar jagawi ben praproro keng mun musolla penikenom ada praproro nare dak ada jagawi namun musolla dak mayu songop entare male temu je oleh nagulu ben sampian si mangaci entare male tahu je meler je berema anak apa nyeleket apa berema ke Amiruddin dia ya songop ya mun nyongop re benigan pakheri disah terus ke dalam ya kok cak reng nyongop re kok cak ke guru na anak iya ngi baca apakah ya apa wah kata kakak apa wah dia nah penjat tau sah tak kerpar keris raja tenom tikel pokok pun lepan jediwa biasa kok kacang sangarak jagung apa jangan lagi tak langkong ke beda na sangarak jagung nih kak sila sini kini kepon oleh nasi 2 tahun sita bongkor bagi ke ajam iman kan mau bagi ke sambian meni bagi ke ajam pula deblek ongkur yang dinar ya sangar menteri tadi ku gangguan sambian semula ngebudu ke Amiruddin bagi bah ben siapa anak ben hodri anak gula ben menteri tak melera anja tak melera anak ben anja pentera anak padahal melera seguru lah pak
tak tojo labong beni buka ngui tanang tantu ngui soko ya keng la apaan atar sangar jagung ya ada tak baca komentar kiai aja ya kan teruwa cek apa nemu apa bah cek masan kates apa butom buhir jalan roh cek berak ontal tibi pak selala tak norok malai budu kiai seselekong atraking tak langkong Ki Amiruddin gak dinto badan namong kate bah anu kan hodrianan kan engki tengen bah anak apa bolan iya lah kau bengi jadi ya aro hodri mah kita apal pak tak langsung iba mancing ja ben tak apal boleh dri kau lepai gue lupa kecek beda apalan nyorot apa lagi gitu tak langsung iba mancing hodri roja pak anak apa bolan kates agakan lah iyo pah tade apa sekali pah mau temu bila hataman hotmail Quran pada benar sila beri apa tak hadir lekan napan kadang je sibuk ben lakko wa tompes tak kira milu panapan jadi je ongku tak kira milu panapan tore doa aki manter saya selamati semakin panikah ben foto kau ben ajunan seteja manter itu dia kina nak foto saya salih ben salihah saya paringi barakah ilmu terakhir pak ada boleh 5 menit sejam gula ni kapal 5 menit lagi ini penting nih kah barok kapan nikah pak beni bedeneng epentra anak tan sampian papentren di anak mun tak barokah tetia yang sara ke sampian bukti aki sampian make putu make gendeng anan keng mon ilmu na barokah teti celep ke sampian pak saya kocak barokah nih kayak nikah gembang contoh ilmu si barokah anak kula ben sampian enten tak pinter ten keng laju nengeneng laju masa nasi lain ku HP deng genteng se budu kaula ben sampian pakun se HP betul Jepang lambe ruah EPC 5 keluar sanga lai EPC boleh nggak arwah terogi ya pak se beli HP genteng pada bendin kanjana keng abe patombu pikiran apa tak kira di PC je makin kok minta akti nara deki mulandi pakun kini meliaki kok bener pak hari nyaman ilmu na barokah paring ngerti ke kebetulan nara yang sepo masa na kancana selain numpak sepeda motor tenggenteng kegapi din kau leben sampian anak pakun sedin selain setater odi din kau leben sampian ikerjan betong kali betok sepeda motor beda tuh Gusti Allah pangeran aru beni tak terro ke sepeda genteng pak keng lang ngocak ce saking ngepandi pese tak kira usaha minta jago pakun ken le meliaki pakun bener pak guru berarti ilmu na barakah perasaan yang kek ben ngerti ke kebedan reng sepo belum tanto si teladan ro pak belum tanto si ranking kadang ranking jadi si abai kebai teladan nongku kok pak ayu meliakin apa kok are sal lah apa boleh aja depan pak ngucap ben mun ranking wing de tengan mun ranking jong de tengan pokok cek bintang ben bulan de peta apa meliaki ben kok are si titi korun ya nggak ari ya korun boleh nggak ro milan aku lu bermain ki seteti anak sebarokah ilmu nah setong berak pak cara nah jadi unggul ada 2 keng setong bisa kebeli pokok nikah pak ilmu penikah andin Allah beni andin kiai beni andin guru parenga ki ben Gusti Allah ka anak ka poto kau leben sampian seteti keledek ke guru ni ke keledek tokang madepan ilmu dari Allah kabudu kau leben sampian ilmu sedepak kabudu kau leben sampian penikah mak le bagus mak le tepak mak le keterima ben mak le barokah keledek ke ilmu naja jangko langi mon keledek ke jangko langi papentre budu ke luban sampian tak kira itu apa pak anishkurli wali walidaik bon kutu asokor kasengko bon kutu asa kelangkong kering sepo naban apa mak kering sepo kutu asa kelangkong mon tak keng kena ring sepo tak beda dengan itunya jawaban bon kutu asokor kasengko bon kutu asokor ka guru naban cek saking kias cek saking tak kena guru ben tak kira tau panapan beli kau li lambe ka japo ki pak cong mun salepan ben kiai toron mun bede kiai toron cong mun bede guru toron apa ya pak mun tatu ben kiai mak kudu toron kata tau ngaji nak mun bede kiai tak toron lah toron
Kau le takok, gimana tos mangkin bilang cak temu ben kiai, mun tak toro nah peles kabeh. Nah kena mangkin ikam mah beda saleban ben guru toron. Ada. Saleb guru nah. Saleb selanya leb beni assalamualaikum beni noon kelakson tit jan. Din guru na tao di kelakson aja. Pula. Titit jan nyaut se Ki Amiruddin. Iya tit. Mentau di kelaksona nyaut dah iya tak ngojak no on ya ngelakson merah duh Gusti Allah pangeran pas kau lagi dingkaper bodoh guru yokom karena gara-gara ngidingkaper mbak guru yokom karena gara-gara malai santren nah malai murid hari ya mun pas bede saya ngari ya kok terus tahu pas setiap apa saya hanya maanan kok terus tahu apa mendengi bulai pada ngak gini kah tengen nih pas pak toles para aja pak tadi napa lagu nasudu malam gini kah iya kok tak kira burung mak mun nak kena lambe pak epokol ben guru tak kok saya bela pak anak apa pun tambah ide pak ke rumah arapa ban jadi jom epokol kok pak ben arapa mah epokol ya joko aku aja ben kancang ongke kami aja guru tak usah banyak bentatan pak empat biar ben songgon mun lambe nih kah ben meler oleh jong ben putu oleh keng mun cangkolang ke guru tade jeuleun ada ani ke bubulung nereng sepo lamba nah kena mangken ben kai kopet sakuni mole beule kapan apa ben mak nangis wing kopet kok ben ke ngale apa je langker banyak iya mara tero tawa kok jadi diapaanan deh pak kaula nang jompok ngojan pak nikah kula bede pinteran ora kaula ngojan nang jompok sambian mon monduk anak nang kantong kok tu siap kol telok jaga ada hajut ben sobu kau tu jaga mon tak jaga seram tak jaga pokol mon tanda pokol ngale ke produk lain mi bede santri saya tak abajeng pas pecet nih produk selain jalan mi bede tukang ngosotah jalan potrana sampian tanda abajeng sobu asompa gula ke sampian pokol bakun ben gula kaula yoko makar gara-gara malai budun sampian ka angku ya salat awoko mah jelas gula parapan beda pak kapolsek gula sing ngocak ya beda pak kapolsek kaula mokol santri mun tak bojong paste pokol mun kaula ko tu pokol kaula ko tu yokom karena gara-gara malai santri tak bojong awoko mah tak usahnya banyak pengadilan tak usah apa aja ayo awoko mah tak usah kerem aja apa ajat nggak nih ya perjuang neguru silat malai apan tak tahu panapan perak tahu saya lapor ke polisi kare sing ngogom mah beda boleh nih benih mun bebelek narengkon apa nih pak lakar tak pati ngakui hadis tak pati ngakui Quran keng mantis pah kebeker cong ben mun sade kebeker jan rengkon mulai tak nyaman kecolon ben jadi cecedagi kecolon oreng berapa tak nyaman ya, kan tepak mun rengkon mulai tak nyaman kecolon ben jegi cecedagi kecolon orang ben mulai tanda singa kena jadi jegi ke sedekah orang tanda ki aja kan ngaruh pak ring mangken bani kamun ki parapan bogur ada saya sedekah ada nemu jan satondun gedeng apan maring akan embun maring akan anan maring akan red benan kayak bedem mah bing jan embun obe mak mi ndek Allah baik kulkas ya ari korun duh korun boleh baik kulkas boh mi bucok mak mobil enjak ini sebaik kulkas tak kira aja bila lah oba dari biru oba ke kuning kolen gedeng dari kuning oba ke jeleng bila lah kolen roben ging deging ngeruah pakai luar banyak berbe jangan ada oleh naswedi dia jangan tetangga ekakan berema tak ekakan berema tore benega manter ilmu nah foto kau lu benaju nanti paring na barakah sajam saparapat opa malajeng kulu kau nyon seborah sila sepenika kula tak ngakui mukaddimah pak nek mun kui mukaddimah kau tu sejam setengah panika ngereng bentuk aku boleh iya sejam setengah ada bentuk ananya ini kamu le jelas roh pak tuh Gusti Allah pangeran benih dari rumah kau le takok si abi degeluh mon keng perak sekecil geluh kula tak kebeter Rasulullah tak toma nabi ten pak ngimami sedeng Rasulullah bejengah sedeng khutbah sedeng
Jadi mun bede kiai ngimami tahlilan abid kelu ya ro tak turu hukum berarti aja. Gua Rasulullah mun ngimami sedeng Pak. Mun bede tarawihan abid kelu ro tak turu hukum aja berarti. Saya turu hukum berem ya seros ngetoros. Bila selang pecewet harus tepak ke hukum Pak. Hukum korun. Kayak ngongguan Pak nyon sepora kabar kiai kula matur saya ingat Mu'ad bin Jabal itu kan ibn Gusti Kanjeng Nabi karena gara-gara ngimami apa aja ngebid keluh Rasulullah kaula mun makmum ka Mu'ad ini ka redaksi kula nih kah kaula mun makmum ka Mu'ad Rasulullah makin niat ngari burung apa mak burung abid keluh apa jang duhur gede pala ada pakai asar Rasulullah ada burung tak ngari itu ongguan di pikir olok Mu'ad itu kan afatanun anta ya Mu'ad beunri api tenah agama be koduna orang sele burung ke masjid gara-gara beun ngimami orang pas tak kenceng seong ke masjid jadi beun api tenah agamanya ini kan ngimami bejeng Pak napa boleh ngimami tahlilan bah bid mabid kan kula ngojat yu benih pahe poros ngetoros salah benih kala sedeng wa qasdan sebiasa milo bodoh kiai bah ngimami tahlilan bid keluh aro tak lulus sertifikasi kiai berarti Pak. Tunggu. Karena kadang bede kiai mikemiken Pak. Bede kiai mikemiken nunggu dah. Bede kiai mikemiken onentara tahlil pas tak kepeluan mik laguna tak entar boleh aja. Aro popolan tersinggungan. Kaula ngojaan ka satrejat laguna ben mun takdir jadi kiai cek mikemiken. Ben mun perak libur ka mik meleh 45.000 mik oleh. Kasang mo sabay nang ikahaping ngalita arpa-arpan mi goreng apa yung urusan ng mik but nyon sa mora Pak sampian ben kula pa ni ka oreng tuputu oreng tani tak kira po penyakit raja king kiai pa ni ka penyakit raja Pak andi penyakit sombong la yadkhulul jannah tak kira masuk ke swarga mun idilum deudeun beude perasaan sombong mah kisami beude tepong can Gusti Kanjeng Nabi saya capok penyakit sombong niku benireng tani Pak kiai jelas kiai aroma sahabat lebih bagus dibanding ben orang bila siom tanang romangsa na perak mun tak siom sedih kiai neraka jadi wong guan dah mun beude kiai siom tanang perak mun tak siom pas sedih ya kiai neraka jadi ini kula ngojaan beneka napa boleh kula Pak sampai makin benih tak boleh nyum tanah kau leben sampean mayu rebuan mun tanah kiai dia keng kiai si aja ke perasaan nama larat Pak kau leben sampean ni kau jak santri mayu rebuan barok ka gini ka tabarruk keng kiai na singa kau le ni ka benih turun na kiai sajap cap tada turun na kiai na guluda tak keng derem pian sing unjeng ka guli benugu mikir ya ya salah na mangunjeng engko Milan aku tak pete nyaman tan Pak asalaman subi sio apa boleh pahilik boleh ke pengares yo parogo tanah ngaru kulit tak ketel beriang geresan ka jongguan panika Pak dumpon tiga mayu ka doa jare tolos doa reja mengaria ya lah terus ka korun di bakuna kira doa aja ngereng ka doa bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma ya Rab sateja sing angkat tanang ka dinto Gusti ni te penak poto nabi tibi sebeng de ka ajunan sateja nak poto na sing angkat tanang malar manter itu tia ki nak poto se salih ban salihah kong langkong nak poto se salamati malam samangken manter ilmu nai pareng na barakah manter pangartia ongku bani pangangku ya ongku bana ajunan dek kata takramah Allahumma ya Rab sateja sing angkat tanang nak poto nai pasrah agi dek ka ajunan Gusti moga pacoko pebana ajunan sateja kaputuan nah manter paring na gempang sateja urusan ben perkara nah manter paring na pocur dilum saben usaha ben lalakon nah manter itu tia kina nak potos itu ti lantaran salamet dek kareng sepona se aku nadek kapeng saben nakerena se ti lantaran mul jedek ka ke mana ajunan cukan manter tetia pamolek na saben ka fokusan ban muka tetia pung kana saben ka fokusan
Allahumma ya Rab tetiaki nak potona sing angkat tanang kak dinto Gusti kang kui bisa macemper dek ketanteretan ben peletang kenah ben teti lantaran manfaat dek ke masyarakat. Allahumma ya Rab pacawaki Gusti nak potona sing angkat tanang dari cema-cema kamelasan pacawaki Gusti dari cema-cema kakorangan ben kamiskinan pacawaki Gusti dari kamalaratan pacawaki Gusti dari cema-cema penyakit kasosaan musibah pelai ben kapepejaan kong langkong pacawaki Gusti dari cema-cema tera kabenerakan ajunan. Allahumma ya Rab saben sing angkat tanang kak dinto Gusti nyuwun rezeki lancung umur sesehat sebaraka sesampurna kong langkong nyuwun rezeki istiqamah ben husnul khatimah serta jasa ngangkat tanang si keduan penyakit muka tuli papangki bentam pena beni paberes sabana ajunan serta jasa keduan kaberaan nyok onongku dek ka ajunan dudat semaha bilas beni seran muka-muka tuli pamangki selen keluar ben kademangan ben ajunan serta jasa ngangkat tanang si keduan takdir cuba muka tuli iyo beka fokus saya ampuni takdir fokus muka ipatap tapa beni patolo sa fokus. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sagak dintoh korang langkung nyon seborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.